sotong. Pakai Yuzuri kan ke. Yup, dah habis trotnya. Oke, Bang Herman. Mancing Aceh. Beres. Trek. Oke, beres. Aduh. Herman strike angler. Strike angler Bang Herman. Cumi ya? Hah? Pokok. Cumi. Oh, cumi. Kuduk dah leh. Okey, wis. Lontong rekan angler. Memang kalau dah pawangnya, ni ubit lah, mata ubit balik. Balik mata ubit. Boleh. Tahu namanya dia. Boleh, me tamping. Ini dok wilayah. Nanti drop ke Tegarang dah. Ini langsung. Coba memang. Dah. Ya. Boleh. Drak nak gendu orang drak. Boleh. Sabar. Boleh. Ini nak tahu. Boleh. Tegar dah. Drop. Boleh. Kakak, drop. Aduh.
Itu ke mana? Satu bateri lekang ah macam tu. Nah, 1 2 3 rungkap baju. Aduh. Rungkap baju ya. Allahu Akbar. Kancul lo ni, Maherman. Hah? Hei, Murah le bang. terlamak le, kurang le. Babon. Oh mama gua. Ini tengok air. Dah Maherman, di pergi dia. Angkat lu Bang Herman. Babon. Cime mak balur ni. Ni hai. Kat ang. Nah, rekan angler babon. Cumi babon kita dapat rekan angler. Bang Herman ni. Anjing Aceh. Bere. Kerut apa? Kerutnya sensation rekan Sensation. angler. Bukan hanya Just ikan, mantap. cumi pun jadi. Ya. Okey, pegang Bang Herman. Rekan angler. Lemak. Nah, hoi. Beres ya? Beres ya? Strike ya? Nah. Okey, hai. Jom. Ayo. Ke lurus pe serong. Toto ah. Burut le. Han, ada menokoi baju kuih ha kai kap. Nah. Ikan dia hari ni ibu ji. Belah dah. Lain mandang pun. Cing Aceh bere. Mak trot. Cing Aceh bere, bro. Wuhui.
Respect. Baik rekan angler. Man. Man. Wuhui. Hey man. Wis. Lontong man. Mahal dulu. Cicit. Mahal dulu man. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Mana mana? Cera lah, dah hijau. Dia ada orang tahu orang ini tau. Betul mana zaman kuat tu mana. Memang. Eh. Memang. Cimak nak kena boleh. Yang nama dia. Aku maksud. Itu dah tiga. Tarik. Ni boleh tak? Ni nak ke sini. Tu mak ni. Tarik ni. Kenapa? Kan dulu kenapa? Hai rekan angler. Pakai short Dura King Sensation. Reel juga Sensation. Reel Sensation. Reel Shimano Stradic rekan angler. Ini pakai Yozuri rekan angler. Sotong pakai Yozuri rekan angler. Yup, dah habis trotnya. Oke, Bang Herman. Mancing Aceh. Bere. Aduh, bisa dah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan angler. Hari ini saya mancing di daerah dekat Pelabuhan Ulili bersama sahabat-sahabat saya, Bang Herman tuh, Rahmat. Nah, jadi ceritanya tadi saya sama teman-teman udah strike di rekan angler. Nah, Bang Herman ada strike cumi ini lebih kurang 1 kilo. Rahmat juga ada tuh, pokoknya nggak ada yang boncos tadi rekan angler. Saya juga ada strike sotong rekan angler. Sotong. Nah, ada strike sotong, terus ada strike baby GT rekan angler. Ini rencana kami mau balik karena udah siang, udah panas sekali rekan angler. Nanti kalau memang ada waktu sore kita balik lagi. Sorry ya rekan angler, tadi nggak opening, langsung closing nih. Oke, rekan angler, terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing Aceh. Bere. Mancing Aceh. Kita pulang dulu kan,